Dhimbenya kwa mga juangwange mag mutendre koda wechego mag somo kama Migao mochung' ne nyithindo e kaunti ma Kwale jiwo Migao mar somo mondo nene sikunde mag piny owacho oketo chenro mag chiemo ne nyithindo mabiro kaluwore kod kech masani okwako kaunti no mamiyo nyithindo nyalo biro koso dhi skul kaluwore ni onge chiemo moromo. Zefania Poko motelo ne Migao mar nyithinde kaunti ma Kwale lero ni nitie chenro moyiedhi mar chwalo chiemo e sikunde mondo mi nyithindo osom e yo mowinjore. Riwruoge makedo ratiro mag nyithinde kaunti no kotelne kod riwruok mar Naya bende dwaro mondo mi puonj mar ratiro mar nyithindo okete somo manyasani. Gilero ni puonj makamano biro konyo duoko chien akweda mag kit chwech mopogore opogore. Mtoto mwenye anaathirika zaidi ni mtoto wa kijana kwa sababu ya wanahitaji katika hali zao za usafi, katika hali ya chakula, na kama hakuna chakula nyumbani na tuseme shule haina mpangilio ule wa school feeding programs, inamaanisha kwamba atakosa chakula shuleni, atakosa chakula nyumbani, na masomo bila chakula ama kazi yoyote bila chakula haiendi. Pale tukiongea nyanjani ni kwamba hawana ule ufahamu. Tunapata kuwa kwa jamii nyingi kutokana na ile mila ya wasichana kutosomeshwa, hawajui ni nini ambacho wanapaswa kufanya. Hata haki zao ni kama vile hawafahamu ama hawazifahamu vizuri, na inapaswa kuwa haki kinafanywa kwa kiwango kipi. Kama hiyo cha elimu yaona labda akifika darasa la 3 basi hivyo imetosha, kwa sababu mzazi amesema yeye aende akaolewe. Hasa ni ile kujua kwamba elimu una ile nafasi ya kusoma hadi kile kiwango cha juu zaidi, na pia hata na kwa afya kutokana na hizo dhulma wanazozipitia. Kuhamasisha kuhusu masomo, kujiweka mbali kutokana na wavulana ili wasiweze kupata mimba za mapema, waelimishwe mafunzo ambayo yataweza kusaidia ili maisha yao yaende juu.